Nongialam ka Jaitbynriew Hajong Lum Garo pynlong ya ka jingialang Purakhasia West Garo Hills ka Lympung Jaitbynriew Hajong kaba Myntri Rangbah Conrad Sangma ulalong kongsan ka sngi pynwai. Kiwei ki MLA pynshngain ya ka Lympung kynthup ya Ian Botham Sangma MLA Salmanpara, Sanjay Sangma MLA Mahendraganj, Subir Marak MLA Rangsakona, Rakesh Sangma MDC na Babelapara, Deputy Commissioner West Garo Hills ke Hema Nayak, matbun ngut kiriu khamat na kani ke district. Na kani ke Lympung nongialam Hajong ke labu bun ke jingkerpat no Myntri Rangbah ban yerap ki Samla puli lingba ki scholarship kilat aikam aijam ke jingpenroi ya karep karyang ke khai peteng bat kiwei ke jingerap na ke sarkar Jylla. Ha ke sngi pynwai le pelong ya ke jingshat ke jingruai ke babun jat kiba Shat phalang ya ki dustur kiriti jong ka Jaitbynriew Hajong. Plak Hajong Association ni member angko arwang ni kalsara Hajong community ni plak member angko anga matenas ka congratulate kanas ka maina dalo Hajong community anchini Meghalaya state ni 1.3% population over. Meghalaya ni census 2011 ni basis so 41,414 population over. Aro dao estimated 85,000 plus again. 1.3% over. Hajong community ni member ang Our Hajong community as a whole. West Garo Hills, our Meghalaya state ni development na, our overall growth na main contribute ka aha. Dengtang position na ngo kam ka e. Dengtang activity rang ko dakke. Sports ni sector ong jamay na. Culture ni sector ong jamay na. Textile ni sector ong jamay na. Hajong community dagapa contribution ko Meghalaya ni state na ba Meghalaya state na as a whole namgapa contribution ko unaha. Ya MDA government Yes, a secular government uka. Sngi chanseniyo, aro sngi kam ka aniyo. Snga mamang salaba, jat aro thorom ba siye kam ka gapa. Party, ba jat aro thorom ko ba siye kam ka gapa government hokja. Manat pek. Ya government lak Meghalaya state to songdong pa jat na thorom ko mani ka parang na apsan gadango done just or fair anchini constitution na pangchake kamrang ko kainga
sering-sering.